Hello Pak, welcome to coming channel. Kata live Boss. hot Jakram hot spring. Jakram hot spring. Còn ngay thì chispa hạt cái km này đi jual. Sau ini college follow. Bye bye. Ya penyo ni pitch time ah. Kaman cek kita tahu ngap jopor ka. Te dia pilih the best ko. Te yo ya mah. Wow. Kakak kata dia mi ini. Hello Pak, saya Poi still dia, mau kena Poi, ada dari ini saya. Daya. Situ Pai action dulu saya. Tag pra-classmate di rumah. Manis Dubai, Manis Dubai. Sir, say hi. Hi. Today we are going to hot spring, the most beautiful Jakram hot spring, Meghalaya. Di sana rumah. Right now we are having breakfast at Moronkenan village. Because it's very clear. Weather is very cool. Hello, bye bye kata demi sudah dica. Kelamsar kentir. Kata ada poin ni Wa rilang. Awak rilang. Poin. Wa rilang point. Okay. So we have reached to this beautiful place. This is called Wak Rilang Viewpoint. A very nice place. So do visit, guys. So we'll have fun today. This channel. And please don't forget to subscribe, like, and share this channel. Thank you. Welcome to Wak Rilang Viewpoint. Yung kuhat, cerong ta. Oh, what a beautiful place. Kata dia macam orang ini, viewpoint ini. Dari am saya itu viewpoint di villa kami, di villa kami. Ke atas sama best. Siapa baik pilih hamdam yang sini? Tahu kan entah salah Mi ni jawab ni. Sana je. Kata poi pasti. Kau je mah, kau kata. San runya prak de pau. Je ru kan tahu lai. Ru kan tahu lai. Bos. Ada ke bos. Muslim le tau. Em ting wa. Em ci minit 8 minit wa here still ti. Pak, ci YouTube. Ring lah. Hoi. Ci YouTube boy. Ring yang ini ring. Hah? Free rak no bro. Rak sini tu. Recet ni. Ada set. Bang. Saya masih ambil poin bisa di tahu. Ya, bayu kita tak ada lepai. Bang ah. Ni nah. Apa? How you feel? Good nah? Gini apiat. Itu poin gini.
Ini jang ni jor ni. Ata ada jai ata yang lagi satu viewpoint ada. Kaman seharusnya video program jah. After eating food, my stomach was full and the food was very tasty. I tasted all the foods brought by my students. The items that we had just now is chicken, pork, and vegetables, Fish, green salad, everything green salad. Oh, I forgot so many items. Brinjal. Kata depan ni viewpoint. Tempat pergi pastai yang Meghalaya. Ông ta tripod hết đâm nọ block này. Tuan nampak kamera me? Ada biang. Con ide dur. lai ni. Bạn ni candur sangat tu. This. Bye. Terima. Bye. Kau bisa kan? Viewpoint dari. Viewpoint. Setelah tujuan, kita dah hot spring. Hot spring. Setelah lusun ni mana ni ada? Lusun. Sar, lusun man. Saraf tu binang. Hot spring. Diang penara Umshit. Yang kesiwan Umkluid. Dia kata dah here ni location hot spring. Kata dia ni location hot spring. Dia tu punya si video. Tiba bak sejang here ke. Dia kata iyo dang lai, dang slam, dang sae. Dia kena tahu zoom ni. Welcome back to hot spring. Ekrem. Ini hab subah entry cuah ni. Siam kaman, siam san pas klik. Siap sini vi. Sum bai sum hab su biang. Sesi spa. This is the bridge. London Bridge. We came here today. Ni tak this is a hot spring. Tinggi tu sum saite. Tahu kau lepas. Kau semua tu bincang. Baik casual. Kini Umshit. Hap sum siapa ni sum? Jadi sum. Hap, mana one, two, three, one, two, three, rak. Enjoy. Sini pur. Kaman jai siapa ni kata chit kau mau? Chit kau? Natural lah. Natural. This is a natural hot spring. Best. Gimana Umshit? Video na dah.
Sir, come on, see how we do. Enjoy, no? Relax and I wish Yogi would preserve more. Kami gini kita jom di airport. Thank you. Pian, đập xuống mình sẽ hủy. Pian, chết bên nào ôm. Tiếp tục. Ini có ôm văn con ini mấy mà. Chân. Ada di banyak tip. Bye. Chết. Ma. Bye bye, chết. Kate, lại văn nội. Để lang ini dos. Tahun jeruk kita lagi ini. Sini sama bang. Kata sok ulah lewan ni kata. Ada yang sebos ni. Sir, here masnya apa? I'm feeling so fresh after taking bath there. I want to visit again. It's really nice. What a amazing experience in this hot spring. It's very hot and warm. I like the water. I want to stay whole day inside the water. I don't want to come out of the water because I really like it. I wish I could come back here. I would come every day to take bath. Besok ayo kamu yang door ke? Yang dia selar ke? Now 1, 2, 3. Sedih.